Al Hazreti sahabi Abu Said el-Hudri radıyallahu ta'ala anhudan aytat, Peygamberimiz aleyhisselam tamaktan boş olğanda deyt, munda aytarlı deyt. Elhamdülillahillezî at'amana ve sakana ve ja'alana muslimin. Bizdi tamak berip, tamak benen kursağımız toyguzgan. Jana suusunduk berip suusunduğumuzu kandırgan. Jana bizdi musulman kılıp jaratkan Allah Taalaga çeksiz maktolar bolsun dep dua kılat ele. Birinci tamak bergen dep, andan keyin suusunduk bergen dep, andan keyin musulman kılgan dep. Tamak bergen, suusunduk bergen dep koysa oşa menen dele bütöt ele. Birok oşol tamak menen suusunduktu mal katары emes adam katары içken kayaktan musulman bolgondugun üçün. Oşol tamak içkende Kudayga şükür aytsaң, Kudayım көбөйтүп berem degen. La in şakartum la azidannakum. Eger sizler men bergen jakşılıkka, nimatка şükür aytsaңар, men sizlerge көбөйтүp berem degen Allah'tın osiyatı var. Eger dinde bolbosak bunu bilbeyt elekpiz. Den soğluğuga şükür aytsak den soğlu üçün kılıp beret ele. Demek oşolorun bарын жыйынтыктап turup, jana bizdi musulman kılgan Kuday Taalama maktolor bolsun deyt. Tamak iç bergenge, suusunduk bergenge, andan keyin emne oşol bizdi musulman kılgan Allah Taalaga uşunday maktolor bolsun dep mına işaret turat. Antkeni oşon tamak jep atkanyň özü musulman ekenibizden durmakta bir tuğan kabar berip turat. حدثنا محمد ابن بشار أنه قال حدثنا يحيى ابن سعيد أنه قال حدثنا ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع başka bir rivayette gayre muvaddi'in ve la mustagnan anhu Rabbuna anan Rabbina. Buradaki menen giyin kemne aykalış okup ketet. Hazreti Muhammed ibn Bashar aytat, mana Yahya ibn Sa'id aytdı deyt. Al Saur ibn Yazid'den, al Halid ibn Mi'dan'dan. Bu adam aytılınat bir günde 40.000 tasbih aytçıken. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 40.000 tasbih aytçıken. Şundaylar var mı, yok mu? Var da. Var şundaylar, 40.000 aytkanda gün sayın. Sufiler var da. Sufiler var. Al emes, oşo ölgönden keyin juup atkanda oşo sömöйдө kıymıldap turgan deyt de, öldü, canı çıktı deyt, birok adat bolup kalganda oşo ölgönden juup atkanda da oşo kol emde subhanallah, subhanallah, subhanallah kıymıldap turgan dep rivayet kılınat. Kıyle aytıldı şunday deyt. Şul çın şu. Çın ekeni men köp gördüm özüm. Menin oşo çok okugan Amerikalı gruppalaşım var, Tüyündiyalыk Ahmet Said Muhin dep. Uşu kaçan görsem ozu kıymıldap turat da. Ana şu adat bolup kalgan ozu bir jön turabız, kan ozu kıymıldap turat. Subhanallah, subhanallah. Anan süylep atkanda süylep бүтүп karle subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anan oşonu men aňdyp paylap da gördüm da, oşol anyk adat eken uşunday. Şunda uşunday eken, oşo adat bolgan eken, kar özü. Anan aytat ustazlarыбыз, ustazı, oşol şunçalyk çoň kar indiýalyk, bul da oşo Makkaga gelip, ana aytyp turdy da oşol dairatkanaga kirgende tilim Kur'an okuy beret dep, tınbay Kur'an okuyt defterge geç. Anan kagazdy alyp, monday kagazdy, mendil dep koýat. Tilin çıkarıp, tilini orop dur, tıgıp koyatken araka. Til kımıldabay tursun dep daratkanadaçı. Daratkana Kur'an okunga bolbeyt da. Şuňarby? Tilini orop durup, ana tilini araka tıgıp koyatkendagi, anan giretken çıkkanga çeyin oşu menen tili kımıldabay tursun dep. Şunu öz kulagym mena günäkar kulak menen uktum urmatly bir tuğanım. Sahabalar tas salmışlar. Ha, sahabalar tas salmışlar. Şunday adam eken mena. Al-muhim oşa Halid ibn Mi'dan aytat. An Abi Umamata. Hazreti Abu Umama'dan Peygamberimiz aleyhisselam deyt. Aldındağı dastorkon kötörülgen wagtda mınday dep aytar ele deyt. Elhamdülillah. Elhamdülillah Allah Taalaga çeksiz maktolar bolsun. Emne üçüncüsü ala hadihi ni'melleti biha qivamul beden. Kuday uşul tamakты berip sebep kılbasa bizdin denemiz öz turuşu mümkün emes ele. Namaz okugan, oruç tutkan, kaçkadan ölüp atkandardy görüp atabız milyonda. Demek Kuday uşul rızkını bana berdi. Oşol rızkını ber jep şunday bir emne şükür keltire turgan awaldamı men dep maktap aytyp atat. İbnül Arabi aytat, kebir alımlardan aytkan uktum deyt. Mına oşul bir üzüm tamak deyt. Adamdın oğuzuna girgenge çeyin 360 periştenin kolunu ötötügen. Tamak gelip oğuzuna girgenge çeyin 360 periştenin kolundan
Ötüp ana senin ozuna girer eken. Kantip uşuğa maktoo aytpayсың анан дейт. Ал эми адамзаттын ичинен андан дагы көп экенин канча экенин өзүң билесиң дейт. Чындап эле ушундай да. Сен олтуруп кашык менен бир торт жедиң. Торттун саңа чейин канчадан колунан өттү? Канча адам жерди айдады, канча адам жерди чапты, канчасы экти, суугарды, үздү, терди, кургатты, талкан кылды, сатты, алды, көтөрдү, ташыды, башка кылды, ун кылды, эзди, эледи. Анан сүт ап келди, бирөө сүттүгүдан артан кетет. Уйду убакты сүт кылдан, тиминти анан бияка келди. Туз да тияктан келет бияк. Ошентип олтуруп, антипинти олтуруп, эми эсеби жок адамдар биз билбей, Кудайым өзү билет, ошентип сен өзүңө кирип атат. Шундай эмеспи тууганым? Мына ошентип өзүңө кирип атат дейт да. Демек кантип мактоо айтпайсың? Эми өзүң колуңан келип бирөөнү бышырып жеп көрчү. Бир өзүм торт бышыруу үчүн сенин колуңа койсо, бир күндө бышыра албайсың. Ага канчадан колунан башка да канча убакытта кетип атат. Жылдап кетип атат мөөнөттөр. Ага кошулган татымалдар канча адамдын колунан өтүп сага тийип атат. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, кантип шүгүр айтпай кое алабыз дейт. Elhamdülillahi hamdan kasiran tayyiban. Саңа чексиз мактоо айтабыз, ушунда жакшы мактоо айтабыз. Биздин айткан мактообузга рия, кожо көрсүн, эл көрсүн кирбесин дейт. Айтып аткан мактообуз чын жүрөктөн биздики. Чын жүрөктөн Кудай Таала мактоо айтып атабыз. Мубаракан фихи берекелүү мактоо. Анткени биз мактасак, Кудай Таала ошол мактообузга шүгүр кылган болот. Ага бизге ошол рызкыбыз эмне Кудай Таала өзү бизге көбөйтүп берет. Кудайдын өзүнө ылайык болгон, Кудайдын өзүнө туура келе турган, жага турган мактоо айтабыз дейт. Гайра муаддаин. Бул дегени же гайра муадди деген өкөтөң эле бир мааниде халя кауни гайра тарикин лаху. Ушул мактоону Кудай Таалага айтпай коюбостон, таштабастан дайым айта турган мактоо айтабыз дейт. Yani bir de aytıp bir de unutup kalbastan ушундай мактоо айтабыз, жакшы мактоо айтабыз, ушунчалык берекелүү мактоо айтабыз, жана эч убакта таштабастан дайыма мактоо айтабыз. Вала мустагнан анху раббуна, ошондой эле эч ким ошол Кудай Таалага айта турган мактоодон muhtаждыксыз калбай турган мактоо айтабыз. Yani мактоого биз дайым айтабыз, калтырбайбыз, жана ошол мактоо айтканга дайыма биз муктаж болуп турабыз дейт да. Ага биздин муктаждыгыбыз болбой калбайт Кудай Таалама деген ушундай бир берекелүү дуаны айтып пайгамбар алейхиссалам бүтүрөт эле дуасын дейт. Ибн Хажар Асқалани айткандай пайгамбар алейхиссаламдан сахих риваяттарда минтип айткан башка бир орундарда дейт. Аллахумма таамта ва сақайта ва агнайта ва казайта وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. O Kudai Taalam, sen meni toyundurdun, meni su menen kandırdın, susunduk menen, meni baygıldın, o kazayta, jana muhtaçlarını pütürdün sen. O hadayta, bana hidayet verdin, o ahyayta meni tirilttin, tirilörün katarına koştun, ölüp kalganlar toltura, ölü emes tiri olup durup, ölükte olup kalganlar kança. فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ. Sen özün bergenlerden bardığına men sana çeksiz hamd maktoo şükür aytam degen dua kıl deydi. Ve kana sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sellem iza akal inda kavmin lem yahruc hatta yad'uva lahum. Eğer de Peygamber aleyhisselam kimdir birön uyuna tamak jese, oşolorgo dua kılmayınca uydan çıkpayt ele deydi. Biz da şunday bilesiniz, barganda bata kılıp çıkabız. Kebir jeller bargandan keyin jep alıp bata kılgandy bilbey turup. Turan bata kılbasa dele soğuteye beret. Biroq bata kılgan bu sünnet dagı. Bu emne sünnet dağı. Fakana yaqulu Allahumma barik lahum warhamhum. Ve kana yaqul aftara indakumus saimuna ve akala ta'amakumul abraru ve sallat aleykumul malaikatu. Oşularga dua kılganda o Kudai Taalam bularga bereke ver. Jana bulardı özüңdүн ырайым кучагыңа ала көр. Ошондой эле силердин үйүңөрдөн орозо кармагандар оозун ачты, жана силердин тамагыңарды жакшы адамдар жеди. Jana silerge perişteler özünün ırayım berekelerin ayttı deydi. Türkiye'de Hamdi Arslan degen çoğun alım var. Ben okuyan üniversite bitirgen. Türk alımları, çoğun alımlardan biraz daha geç oranda gördük. An oşol India'da alımlarım çoğun baylanıştı ele. India, Pakistan alımları mı? Antkeni Hanafiler көп bolğan üçün dayım baylanışta. Bardı Hanafi alımlar uşaqta baylanış bolğusu qalaydı. Abdülfattah Abu Gudda, Muhammad Awwama, Said Bagdaş, Doktor Salah Abul Haj. Jana biz dayıva qalayız şular bilen baylanışta. Antkeni maşrap bir, bardığımızın bagıtımız bir.
Oşo jaka barsa buların tamak açığı bolat eken. Аны bilbey jep alıptır. Ana oşo dua kılganda wa akala ta'amakumul abraru. Sizlerin tamaklarınızды jakşylar jedi dep aytış kerek ko. Ana bul ayttyr wa akala ta'amukumul abrara. Sizlerin tamaklarınız jakşylardy jep koydu dep şunu aytты deydi. Tamaklarınız bizi jep koydu depçi. Ve kana sallallahu aleyhi ve sellem iza akala ma qawmin kan akhiruhum aklan. Oşonda öyle Peygamber aleyhisselam qaysı bir cemaat bilen birge tamak jep turgan bolsa, tamaktan en ahırında boşoyt ele deydi. Birinci gol, algıla, jegile dep koy, burçta oturup karap otura berбейт. Sen jebesin elder jebe koyot da. Şonuň üçin jebeseň dagı oşo kaşykty tamakka salyp intip, oşent turat ele Peygamber kaçan eli bütkün akırın tamaktan çygat ele. Murdarakçı asiller jep koygula da başka kılbastan emne oşol adamlardy uyat kılbastan oşol menen koşulup adep saktap jep oturat ele Peygamber aleyhisselam. وروي مرفوعا إذا وضعت المائدة فلا يقوم الرجل وإن شبع حتى يفرغ فإن ذلك يخجل جليسه وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. İbn Majah rivayet kılgan hadiste hormatly bir tugandar. Peygamber aleyhisselam mınday deydi, bu hadis marfu hadis. Egerde dastorkon adam üstüne koyulunsa adam turup ketpesin, kursağı toysa dağı. Oşol dastorkon adamlar boşogongo çeyin deydi. Antkeni sen turup kete turgan bolsoň, tamaktan turup ket jebe koy turgan bolsoň, anda seni menen çogoltur adamdy uyatkarıp koýuşuň mümkün. Sendere tur degen söz bolup kalat deydi da. Balkim oşo sen janda adamdyn tamakta muhtaçdygy bardyr. Sen moldosun, moldony kursağı 5 tur, bir öspesden de boş tur dep 4-nji üşüniň bolbasa gerek senege. Anyky birinçisidir misal üçin. Oşoň üçin al işten gelgendir, kömür düşürüp gelgendir. Al kursagyny toýguzyp jeýsin. Oşoň üçin sen dagı çygyp ketpey, kaysarlanbay otur degendi aytypdyr.